Karbi Anglong Land Protection Committee hin penlang IP LP School along solar project alam the putak pharangkya mai kangni. All Assam Home Association Executive Meeting Kapamanpur. Patumini bhaing ko rahini ani chitia chiklo lakhaing ko rosi Borjan constituency ka parlo langki ek LP school pachuak lamalong Karbi Anglong Land Protection atumpen solar project ka puthapet pharangkya mai kangni. Plasan si press meet kangni nang kok lam theke lapuson henlo kedam dang pen nang chesong bom wang bom lo bonta pini anta lasa solar project along le chesong nang bom lang lapen ke rong crazer cap ang bom pen non ke klang ke rong troxy anvet ke kupuson si la anvet klang chotlo lapen rata tum mahu prong son si nang mando lapen ke labang so lam the aputa Karbi Anglong Land Protection Committee hin pen Karbi Anglong Autonomous Council along positami home redam lo bonta Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumabangki kaching kidun de detke kopiate apodlo mapusi chethanpon lapen bonglong terang village Samteron village Michikro village lapen Hatoka Hemari Timong village Mentiso village Kanya Kiling Lopo Kiling Balijan Langtukramsa Teki Ingti Ngoriteron village Labangso Arong Abangki nameless abidet ke solar project parlopon peloma pusi ningjepon lapen ke longle sitami bonlong lelo pusi borjanara tatup ningjepon Borjan HDP pen Hemari Bay report Northeast Pay News. Aprang nili nang litum pini lada katho we chitong phanda nili tum Karbi Anglong Land Protection Committee hin pen kardom nang pejodo kardom aprang media korte tum nang litum apha nili tum na chopha teng pen nang litum nang hewang pia pot nang litum phan suri kardom pejodo kardom la pen thu pini lada nili tum long nang cherap na che to don khaya farman ka che song don korte injir la pen ke rong sa rupa sa ke the ke ding ka do ka we phanta nili tum long adi nang pi don nang ke onang ke chan don khai jok van nai pu na cherap na che to don pot ka do ka we phanta kardom nang pajodo kardom pini piposi ili tum da ka chingrum nang kok ma la ke ning duk pi gala labang so alam chitha nam lo plonte ning bupru balam la ke athe pini ani nili ciru reta on ederlo athe pini ladak nili tum borjana rada tum phana naka oinai ning duk lo dia tha nili ciru nang kok lo nili ka ciru nili mai thang jong phan nili phan nang thang da nang pinang nei te boy fisita me nili tum karbilo borjana rata karbilo tiposi nili tum han karbi punang chini ne derlo Karbi Anglong arat punang chini ne derlo nili tum abang so non solar project aparlo that area ammonia datum kiduk hektik pini nili tum la sona mai naining tungte ban angkang ni je phanama tha the tame pini nili tum ini nang koklo pipo sing ini nang koklo theke pini lada solar project nang biji pu mentune pen nang chenglon hakki cheng honeli tum chedono de lada athe nili tum theng lang lohan ga chena adim adang nili tum saguri baguri ke do tum ave nili tum theng lang lohan na chuyor mase jepang reng ara tum sai de nili tum phana bang sonam piyong sing paru pihu plonte nili tum pok si nang kirak wang lo athe nili tum dak pensi piso so jepang reng osomar lo pachari pono read jai choklem nili tum check hin chue athe Karbi tum ke ha purup ha ko kai pen da nili tum ke ili tum Karbi khai tum ke insurance po hormu ke la check in hina chue theng pi theng pranga chue han lo te wai pis na be pipo se nili tum phan pini ani lason nang ki vilo je nili tum along leke ende jei te boy pisita me ladak arong amen nang paklang lo rong troksi arong amen sinang paklang chot la rong troksi ame arong amen ke la hai han lo ke chengsi la ke lahorijan hini ke khatkhati ke thom ke borlengri pli ke karagaon ke thom sorry pho ke longathar trok ke lalmati troksi ke nahorjan tangte along leke ladak nili tum arong along lesi endaji ponsita me amen ke hala daga tum siklang ji tangte lage nili tum han kupilo lage nili tum han chong thui kalima nili tum a oka binang ke choji puka nangama tha nang claim kalima pini nili tum a hin penali tum han arjulo pini nangli tum labu so nang kivi ke nili tum han kupisi nangama tha lo nili tum Karbi gali derlo ma
ปีนี้ฮัลโหลรองทรอกซี่อาเมนสิปักลังจอลอลองเลกันนี่ตุมาลองเลสินังแอนดัดโปอันเกลาจอตะการิละปานิสินิพายเครทรอกซี่อาร์นี่เสียปักลังปอนปุโลแต่บอยพิสตาเมนิลิตุมเกลองเกนิพายอิงกอยอาโจสินิลิตุมเกลองปอนลาบังเกคนนั้นเป็นล้อเทการลองสิปักลังปอนละเห็นล้อแกปักลังปอนอาบังเกละเกKarbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue KAC Secretariat Kapaklang Pona Bangke Joint Secretary Alang di Rongpi Sanghosar si Paklang Ponlo Lada ka bang kemenson pawelason hanlo all land owners falling under 1000 megawatt solar power project at Lahorijan Difu Revenue Circle Declaration of cut off date Assam solar project Lake ader bangke 25 ani sipi te boy pis na pini arnia da nili tumban kumama sa men idun mai don de manang paklang lela nili tumma men ya sambi dalo ta pini arnia da nili tumban nang lime nang dun lo kasa men nang dun lo banre men nang dun lo babu men nang dun lo pini nang paklang lela te na paklang lepin mela koson sini tum correctify thek pok pakarek thek pok kupilo lage nang jong thui galima ako ani hodlo ta nitroxy ta nili tumma apona pilawle hala 17 pen pusiani nang hodlo te boy pis me ani Kau dah luna paklang ni tu man 20 Julai ku pilo ni tu man anggi ke ni tu ma phana avina chong sip kali mala ni tu mala ni thome rang bong nak tum rai po angke ni tu man thang ta chini ang pabang prong palong le pondat po busik ma thalo ma la son se nale tum gache sikluma tangte jong si hala 4 line along le aphan jong si correction aphan jong si chekloyon kali chekloyon ni ador apor ki pi nitroke bana pore people nang de people sila nitroxy velo la nitroxy da people si nang apon ang pilable der lo nili tumin nitroxy kali 25 kali cheklo yon ana pon ang pinai lapen ke nili tum aphan la son nang chong thui nang chobai nang nei nili tum aphan ahok pet adora teng pen compensation nang pipe lapen ke along le ki do ateng pen compensation nang pipe rada tum aphan aning pang samse polon de nili tum ke jak thek Kali te nili tu me arset prongset ame chisong nang kokpo. Nili tu ma avia pik pabuna. Nali tu pabuna ko matha sila so nang kivi lobo. Nili tu ma avia pik ponoi tame nili tu la nili tu ma bhiti nang che pek thek the. Lasi puthot nang churing ri thule thot lo. Nili tu long le nang pek pe pupelo mentu ne ben dala si nang le tu nang ke hang ateng pen. Sorry. Nang le tu proses bang nang pacheng long alo plonte nang le tu ma phan long le adora ko anmata nang pachini po lapen ke koan si nang li tum han ke long nai mata long po pong pachini po polote wa phista men non ani anta neli tum hanang pamang hulok lang neli tum hanang chohang lo rong arat lapen la neli tum committee lapen de rong asar council angbong eli tum agreement do nang je la bangso along leke la an ador pensi kipilo pu la bangso long ke rong asar tum si signatory power dovek nai pu tangte nili tum arong amen avedet pun nili tum arong asar tum nalo signatory power ke dulang kunalo signature chipi duna jakong doi tangte hala hoitu asar council angbong eli tum agreement do nai je la bangso along leke la an ador pensi kipilo pu la bangso long ke rong asar tum si signatory power dovek nai pu tangte nili tum arong amen avedet pun nili tum arong asar tum nalo signatory power ke dulang kunalo signature chipi duna jakong doi tangte hala hoitu hai mine nali tum gamata hala rong troksi long chi jog donoi hala rong troksi long chi jog donoi ponande hala rong troksi long neli tum apanang jog pon po tangte na neli tum arong asar pi phalo tangte jong si neli tum arong asar da akam se avelo ponde rong asar nangi bpl sidolang ante jong si lan neli tum ladak arong asar phana value pipe ba rd pipe ponande rong kikimni pe ali dola la pente la neli tu maphan la longle ador nang pipe bala compensation arona teng nang pipe polonde neli tum aphan kopilo pota ke binang la neli tu maphan abatai nang tha longle ke central tum si aja kong do central tum nang pinang pipe ne ha tante neli tum la hai ke long lenja red we pun kopi kam neli tum pota ke bonai nang la kopi kam nong de land and revenue department odang lang da council lo
jong si kar biang long ara tum ke longle I am pugali longle amethang adhikar ave plonde lada council along the revenue department edona ya ronda velu dak revenue ki ena ya ronda velu la si chuningri thule thorlo rada phan nangli tum la sona chongthui chobai nangne la pen ge nangli tum jong si nili tum aphan ka chongthui ka chobai nang ge ther nang ge hapen si longle ge ponji bai nili tum kroi kre la pen nang ther nang hap tame nang theng nang chok tame nili tum avia phik bunai tame budaji la pen nili tum arjap thepji la pen ke ladak lagi nili lagi pu polang mali lagi nili tum ladak arong arata tum sipu kalima kala itu tum cisong se no compensation no compensation long le anam long le tene tum long le pek thak long le anam long le tene tum long le pek thak lase nili lam the lan pen sing tong ekok lo kardom All Assam Ahom Association Executive Meeting Kapamanpon. Lasang sini phayang ko raisi chitia jiklo la khayang ko raisi Burden constituency kaparlo Bokajan Arogya Hospital Conference Hall along All Assam Ahom Executive Meeting Kapamanpon. Bangso amai long Central Committee mai phulaki sosang kau niuk lapen chunbang topon gogoi lapen pinang an ki theki ding lapen phayang ke bitung atum sitami chitong dunpen mai along jumesen alam thi chingki che thampo se mai RD to jotpen pachunpo tangte alang litum alam thele langthu sena Bokajan pen longsing timung report Northeast Bay News আজি আমাৰ এইটো সৌভাগ্যৰ কথা যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ পদৌ অসম আহোম সভাৰ চতুৰ্থখন যিখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা এইখন আমি আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহযোগত আমাৰ হৈছে জিলা সমিতিৰ সহযোগত আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আজি চতুৰ্থখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আমাৰ ইয়াত হৈছে আমি ইয়াতে বিভিন্ন সাংগঠনিক দিশত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমি অনাগত দিনত আমি কি কাম কৰিম এটা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ ওপৰতো ইয়াত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় আমাৰ শশাংক নেওগ ডাঙৰীয়া আমাৰ উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকী উপসভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি যুটীয়া সম্পাদক জিলাসমূহৰ যিসকল সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক আৰু কাৰ্যকৰী যিসকল ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য তেখেতলোক সকলো উপস্থিত আছে মূলতঃ আমাৰ সাংগঠনিক সম্পৰ্কতে আমি আজি মূলতঃ আলোচনা কৰিছোঁ লগতে আমি অনাগত দিনত আমাৰ যিটো কাজিৰঙাত যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় বনোৱা হ'ব সেইটোৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হৈছে বিভিন্ন দিশত আমি ভাষা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনাগত দিনত আমি কি কাম কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ আহোম সভাই ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জিলাত টাই ভাষাৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আছে আৰু অনাগত দিনতো কৰিব ইয়াৰ পিছতে আমি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে আৰু আহোম জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থিক অৱস্থা কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰতো বিশেষকৈ আজি আলোচনা কৰা হ'ব